Ha London, ha ka kat kadai trik umi, kat sanspa alai penriu. Ka beneng ka bajungom kalapau, ha lor ka tawe England. Ha ka plau ka bashapo, la penyeng ya ka kana pasi brio. Ka balashna da kidieng ki budunrong, ha ka por menit, bat la penyeng ya ka. Omde ka kana pasi brio ka berit, ka badan ka jaka ban penkiu. Henry ka jingte ka bakam hapo. Ka balapan bed ban pendap ya ka ka bakam per. Unong krai kli ude ubana nongwe. Bat ka atiar ka ba uji kalong ka watlam ka banap. Om ka watlam ka ba jupanan kam kinang England. Bat upat ba ustang banyalum lang. Ki kubor kila sapriang. Benta kasni en krai kli ya ka mahade. Kasian ka baningkong ha ka history jong ka England. Ta Annie Boleyn ka kentay ka balapan mi ya ka jing ya klat bat ka room. Bat ka balapan mi ya ka jing penkala ya ka hima. Kan kendu ya ka kut jong ka. Ha kata kasdap. Hapo ke kendro jong ka to. Ha kawe ka kamra ka berit ka balalong ka patok jong ka. Ha kini ke kat anyo sngi balalit no. Ka ani ka kendet ha kasngi ka bakat du jong ka jaim jong ka. Ha kerta ka balai pusan senam. Kadang empat ya ka jinglong ka ba itanat. Ka ba sisian ka lapin itanat ya usiyang budun bortam ha England. Ikan thay ba ap jong ka. Bat ki kendet wat ki balayay siya niya ka. Kilirap ya ka bandang. Ka ani kalajit bahai ki janjong pa. Da karong lam gre ka bedum. Ka ba lasu da kishnyo. Hapo jong ka kapong ya ka janrong saw. Kirong ki ban om pini ya kasnam. Da jingjit ka bayde bat ka badan bulom. Kalaong. Ngasgaw unang kraikli ulang ubriyo ubutriyam shibun. Ngadan karendang ka berit. Ka ani ka kren da ka bakta ayok berat jong ka. Kani ka jing kren. Ka ba lapu jing to da kinong saki. Ka penpao omtang ya ka jing shulur. Henry ya ka jing kren menti ka badum ka bom lakyar. Kumno ka Annie Boleyn ka po siya kani ka jing kut ka busyur kay. Kubli pi baro ngap tengas ngubhay pi siya kani ka channel. Bat minta kasngi tunginas ngap ya ka jing ituk kanash pang ka Annie Boleyn. Kabri ka tanga baar jong o Henry bapra. Ka kantay ka badap da ka jing itnat bat ka jing angnuat ka balapin ki ya ka doonot jong usiyam. Bat ka balapin kala ya ka jinglong ka history jong kari bilat. Kajing syong kurum jong ka badu Henry, kalapin mi ya kajing klat no jong kabalang, bat kajing penkalaniam jong kari bilat. Henry kapor jong ka kum kamahade kalong kabalingkot. Hadian bakamla pan ay kon chenrang ya u Henry, ya keno ba kalaleben ya kari, bat lapan yap ya ka hakas ng katsan spa alay penrio. Bat menta tongin yatap kampanya ya ka kabala jaya ya ka. Kadi ka kon jong u Thomas Boleyn, uno ya saan ubadan kajing ang nuat. Bat Elizabeth Howard kabadi na kajat budan burom. Ka ani kalasan shibenta haga yung bisharu basta jong kari France. Haga ba kalasham ya ka culture jong ka Renaissance. Bat ya ka jing penjanay kaba hadian habut kaban sa panya pera ka. Enda kalawan pa siya England hagas nam katsans pa arpu RAA. Omsyam la Kenya ka kum kakantay kababahabriyo ba. Kabadan ya kasnito kabakam shay. Usnyo ubayong bat kikmat kibadum. Kalaya lat na kijimut jong Renaissance. Kabade kasnido kabali bat urong shno ubablon. Henry kadan ya ka kabakam koridor. Kajing start kabadilyo. Kajing tap ikiktian bat ikikam shnadur. Bat kajing dan kabalongkum kamagnet kabakring ya baro kibadan saudong jong ka. Habaw Henry bapara uba kajing syang kurim jong bat ka Catherine jong ka Aragon kam syam lapan mi ya unong ya upateng shenrang uba ukwa ulapha ya lagi kamat chaka ani. Kala kentad ban buat ya kidian jat jong ka Hammond jong ka Mary Boleyn. Kabalong lupa ka tengah clear jong usiyam. Ngan omlong ka tengah clear jong pi. Laya tu uba kala ong ni usiyam. Lada pi kwa ya ka doon wat bat ka met jonga. Pidi ban aya nga ya ka pang sengat. Kajing kren ka badan jingma. Henry ka papan kala junom ya ka history jong kari bilat. Hadu henyaw snam. Nadu kasnam katsan spa arpun rio. Hadu kasnam katsan spa alay pulay. U Henry ulele banyo ya ka Annie. Da ka bapin sengotanat ya ka. Kabala penkaladur ya ka hima. Bansyang kurim ya ka. Ulaya klap bat kabalang Catholic. Ulapan menaya ladi kum ukli balang jong kabalang bertama jong ka England. Ulaya kendu ya ka jing persyap na upo na usiyam Charles pasan. Bat ulapan kaladur ya ka rukom niyam jong kari jong Hau benaya January jong kasnam kapsan spa lay pulay. Ka Annie bat u Henry clear jong kurim da kabari. Hakaba kalapun kuan lupa.
Haupnai September ke ani kalaka ke belong ke jingdu jing kerman ke bakrau yu usiam. Ya kuwe ke kena kenthe ke siam Elizabeth beningkong ke ban salong laka. Jing sensha jong ke ani kelanet tang lais nong. Henry ke jing keta jong ka kelong ke bujur bang. Kelalong ke bestat bat ke benep. Kala kentiu ya ke jing pen kelaniam. Kala kershan ya kiri ustad. Bat kala pen priang ya ke jing pen kela asya ketien pareng ya ke Bible. Kibala kang ha kata kapur. Ha kinong kershan jong ka kelalong kenong pet jengai. Ha kinong syun jong ka bat kibabuan kelalong kenong lek baman. Kebapenun kambakla ya kabur. Kajing hap jong ka na ke ket kelasang na kajing bamla ban ka kun. Hadin kajing ka ya ke Elizabeth ke ani kelapun kun biang. Henry kelamat ya kajing hap kun hakasnam katsan spa alai pusau. Kajing pun kun kebalai hakasnam katsan spa alai pusan ru. Kalakut ha kajing hak kun. But hakani kakenti ide ikun shenrang. Nakabenta usiam ubalakwa ya unong yo pating shenrang. Kini kajing hak kun kilong kibamla banma. Kumta kat panang kriat kajing ye jong u Henry. Kinong shun jong ke ani kinang yo bor. Kam tam u Thomas Cromwell u mentri rangba jong usiam. Ha ubenai April katsan spa lai pun rio. Kajing tubu banten hap ya ke ani kalalung bor. U Cromwell ula penlong ya kajing tokit halor kajing lep bam de jong ke mahde kebala kena ba kala lep. Ha ke artrik umi lakiam ya ke ani bat layalam ya ke Shatawa jong ke London. Kijikat no kilong kibakia kat ba kilong kibaklam jingmut. Kajing kilam bat sangut kishenrang intop Yuhan ben jong kahi u George Boleyn. Kajing tumu persha ya kajing im jong usiam bat kajing shat kela. Kajing besar jong ka ha ke katsan trek umi kalalong kajing le baklam an kalam kahok banyo ya unong ya saat an ni banyak kendu ya kisaki la penahap ya kemahade ha kajing besar kabladan lajan borok da kinong shun sanhima sima di badon hangta buat apa den tani ke ani keleda ya ledi da kajing start keren kajongka wei na kinong sakhi ula batai kumno baka kala jubab ya ki borok da kajing start bat kajing sian belalong kumba kamde kentai Henry kalong kum ka angel. Henry kani kamsham lapher namar ya karai ladap rai lupa haswa ba kajing besar kansang. Lapen pau bakal le ya kabubakla. Larai ban penyap ya ka. Ringkat bat kajing penshtom yap da kabatang. Kajing penshtom tenrai na kabenta kajing le ya kikentai kibashat kelang. Ban pen ya kajing syai kabakat du jong kajing snoret ni le se tang da kabas ngokya ya kajing mod jong kipat ba ha kapertai u Henry ulapan kela ya kajing penshtom sha kajing sha krai kli badula hukum ba unwan ra ya uni unong krai kli na France unong krai kli priyo na France u balong u batbet ba ha kaban penun kam ya kabalam ula kular ya kajing yap kabakloy bat kaba om da pangthang ha ka khat khandai trek umi khat sans pa lai phunriu ha kapor prawa jemen step ke ani kalayo kubor bal pen kentri ano ya kajing penyap ya ka hadu kapur shiteng sngi kala sau sho shirke marba kala dap pen kre ya ladi ha kajing mot jing perkan na ka benta kajing kut aki kenta basa jongka kala penlut ha kajing duai kinong sakhi ki yathu ba kala ptyang ya ka komnyen bat ha kapur duai kala sangi ka tu kanesian banong try du isne yanga ha kawi kapur kala smai halor ukpu bakentang bakam syam lashat kala satya yosiam da kaboong da kabenta kajing penim jonga ngalal na ki bala pendram yanga ha kapur steng sngi kitendong kilas dang bansawa ke ani kala li paino shakikin the jongka da kaba ya kawi pokwi kajing ai kaburit kum kajing kanma kakot jing duai kajan rumal bat ijendeng ken mau yanga bat kumnu lapen kut kala ong yaki shwa banyalam yaka shaka khna phasi brio upat ba obalewan bansaki ya kajing penyap ukam kendiat banya kebala kami ilenti kumba shi hajarmat kalong kajing long ke phala bat kebudan burom kibabuan na kibadon hangta kilaweng no ya kitupia jongki haba ka ani kalapo kadariam rongri bat rongsaw kaya da kuburom kebala jupenong yaka halor ka kena apasi brio la ai jingbet ya ka ani ban ai jingkran kebakadu kalajid bha ya kikentian jongka ku kristan kibabha awan hangni banyap kat kum kaat
Bat namar kata anom keren AA percaya kan. Ngalawan hang ni om ban mudu yanu. Lem ni ban keren AA syapang kata kabala mudu yanga. Ngaduai ba uplay unpen yu usiem. Bat unpai u ban sensyar slam halor jong pi. Namar ompat judan siem ubakam jemnut ni ubakam isne. Bat hanga ulang berbor usiem ubabha ubajemnut bat ubadon bor. Kini kikentian kipen pau yaka kum kakentei papela. Wat la ka yakendu ya ka jingyap pamhok. Ka ani kamsyam la penbena bakam dan pop. Bat kamsyam la kren persya yakinong syuan jongka. Kalelong ka jingle san pertei ka batbet pa. Da ka bapen I ya ladi kum kanong sensyar ka bayay ne hadu ka bakut. Kala pende ya ka burom jong ka pangasngat. Bat kalayada ya kalawi jong ka kuon jongka ka Elizabeth. Yan ka jingkren jongka. Ka ani kalaweng no ya ka janku bat kasabdi jongka. Kala IT yaki ha kikente jongka. Kawe na kijingle abak hadu jongka kalong ban ay ya kapla pisak siar siya unong kraikli. Kajing siyo na kabenta kakam kabala leabha. Nang ta kaladang krup halor kakna pasi. Henry kalayo I baom dan blok ban pensyong ya kakli jongka. Kumpulong ha kijing penyap priyo da kawat. Kikli da kawat lam kidawa ya unong siya penram ban sa krup bet. Kawe na kikente jongka kalate ya kajintap kamat halor ki kamat jongka. Kaani kalabuteng ban penki ya la kirmyang shentur ha kajinduai. Jisu tiang ya kamen siam jonga. Atrai beli reason ya kamen siam jonga. Unong krai kli brio da kabubuat ya kadustur jong ki France. Ula penun kam da kabuit kabas ngusun ban pentut ya kaani. Hangno kawat lam jonga. Ula keli da kabupertajang. Watla ula dap ban bu penbiang ya katiar. Haba ka ani kalaban pai kandat ya ka kli sya kata kasur. Unong krai kli brio ulamat ya ka kli jongka da ka batikna bat ka basyar kay. Kawat kalaot ling bahay karandang ka barit jongka. Kapanya klat ya ka kli na kamat hakaway ka jingmat. Kaladan ka jing snap jar shipwar. Bat sa ka jing penherman siyam lang na kipat pa. Unong krai kli ula syam ya ka kli na usnyo bat ulara sa jong. Uda perta kumta dudu no kinong syuan jong usiyang. Henry syam ladan kajing sawa jong kajing menjur. Ha kajaka kata tang kajing kerhu kabaklam sur kala sawa ling ba kitu ki badan hangta. Ha kata ka klipmat kajing sawa jong ki suloy kala sawa sa silyang kawa teams. Kala lok kadak ya Henry bapra ubadang up ha kayeng siyang Whitehall jong ba ulalat luoy ban siyang kurumpat. Ha kasngi kabubuat ulayat teklog pat ka Jane Seymour. Hadian suppose ngi kilapoy ka. Ya kamat jong ka ani lasyam da kikente jong ka. Kajinglong karpang kabasyar kay kalong baom syam lapan biang ya kasundok kababiang na kabenta kamahaday kabarum. Da kabapen wonder kinong up kilalap ya kawi kasundok nar kabathali. Hakaba lara ya kamat jong ka ani. Ringkat pat kakli balabu hajan katunong. Siya kayeng mani jong upetres bukhuat haven kulang. Hapo kayeng sae. Hangta hapo kamalamaw Kelembau kerteng nedak latap kirki ia ke ani ha kajing tab bam tab kerteng. Henry bapra ulah hukum ban penduk lut ya kidur jong ke ani. Ban weng no ya kidak na yeng siam. Bat ban weng no ya ke kerteng jong ka na kikot kisla jong ki bohor sorkar. Kani ke damni show memory kajing penpam ya kajing kenmau kalong ke bateri kam hadu kata-kata. Hadu kini kisi ompat dan kanu-kanu kadur balapan sisya jong ke ani bolin ha kajok mentang. Henry ladau Henry utungu ban pendang no sendan ya kajing kata jong ke ani ularam ha kerukom ke bapala. Arpolais nam hadian bala penyap ya ka kuon jong ka Elizabeth kalakyu sya ket jong keri bilat. Ka Elizabeth kasensyar ya keri England hadu saupusan senam. Ha kajing sensyar kabelaken kum kajuk siar. Kajing sensyar jong ka kalapalat ban ya ukupa jong ka hajan borok kiliang. Bat kapateng kabakraw nam jong ka kalong kajinglong syangan kabao Henry ulayay wat. Hakasnam kat praspa anyaw kunriyo hakapor balapin tamaya kayeng mani jong upita bukhuat haven kula lalap ya kishiyang hakajaka balangin balatap ya ka ani. Napadeng jong ki kashiyang kantay kabadon kajinglong siyang kabajam bat kakli kabarut la itu ubakala bande kajong ka ani. Yakini ki balasa latap yang da kabakang burong. Menta ya kajaka balatap ya ka ani lapan da kikan jayat kabad da kikan jayat kabasimpel
ha kamadan jong katawo London. Man la usnam ha kasngi rakhe ya kajing yap jong ka. Labu ia kisantiyo kulap hangta da kinong kershan. Na kabenta ki bubuan ke ani boling kapin I omtang kabriyo kum kadak jong kajing sngosi. Henry kadap jong kajing bamuhok ha ka history bat kador kaba ki kantay ki badan buar ki chusiyo. Kajing ni kaba khatdu kalong ba kajing job jong ka kalawan leng ba ka kuan kantay. Kaba u Henry ulasham ba kalong kajing du jing termen. Ka Elizabeth paningkong haba kalasham ti ya ka khat kalarap thumu ya ki jinglong jong ka kimi jong ka. Pat banshim ya ka dak jong u falcon jong ki bolin. Da ka bayo jing hikai na ka jing em ka kimi jong ka. Ka Elizabeth kam sham la shong kurum satya. Kalapan mana ba kala shong kurum bat kari bilat. Kani kasiyam kalate ya ka jing sanshar ka bajop jong ka. Halor ka tepe jong ka jing knya jong ka kimi jong ka. Ka jing knya ka balastang hagata ka stap ka bajum jong u banai me. Hagasnam khatsan spa alai ponriu. Haba kawi kamahade kalaya ta kaburom sya ka jing yap jaka. Bat katu ya boy syak buko jong kani ka jing yatuk khana shpang ka ani bolin. Bat ladapis ngutangat, sngob like, share, comment, bat subscribe. Kupi shibun.